kadagiti sana makamamusyak ni Jenna Almoite mga kakamakas man ng biyanang. Ken takin kukwa kan original uploader iti biag ti tao at drama. Amang kapkablaaw kada kayo itinaragsak nga orasyo amin ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsak ba iti drama makablaaw ang mampay ni Belinda Ramos dita Toronto, Nicole Cabulos, Christine Jane Imasa, ken Leonida Bagala. Kastimanti ko na ni Kabsat Pausta. Dear manang biyanang, ada asawa ka na laingag bulod, no ada makurso na daan na buludan na. No ati pa kiti kasta nga raramidan na apaan nakmet, isungawan maaramidak. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Napintas mo to'y balayo Basit balay. Hanggang napintas ti tsura na. Asinaw ti nang design dito'y ngay. Saklatan atatang. Amo matgayam tag design iti balay. Kastimot balay ter aramidan na kita'y veterano karpintiraw. Natultulan ko lang nang itatatang. Mabuy-buyak. Nay, nagpintas mo tayo na ita puraw apala nakapasanggir dita. Palayo na ita. Untatang. Nanta buludak mampay. At napala aki di balay. Natukol nga mentay pala may. Sige lang tatang. Awan mutkit din ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Pausta ba kahit? Madlaw mait, anasingpot jay manugang ta. Asinaw ang manugang ta. Jay kabarbaro ang manugang ta. Jay asawa ni Lina. Madlaw mo't ngamin ang nasingpot ni Fredaw. Damo pa'y lapan nakakita kun ko ana. Kat nadlaw kun ang nasingpot. Tanarispeto. Wan nga ron Sana kasi jay daan ang manugang ta. Anya adaan asasawambot. Katwan mait. Daanin ata nabayagan na manugang ta dayjay. Nakaimimot pa'y dayjay babae. Manipon nagbali na manugang ta dayjay. Awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Predo kat saan anaimaot. Apay, anyaman ti binulod mo. Di kalagbain agbulod-bulod. Ay kat manugang tamay. Awan mo't sabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay. Basta kababain. Urayong pa'y mo't medyo bumayag basit ti panagdenada iti anak ta saka agbulod-bulod. Ay na, kanon to pa'y ngay. Itantan ko pa'y laang kat lakaya kaon. Inton na taya kaon, di dya kaon makabulaod. Bagbaga jay amam Lina. Tanay, rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang? Binulod na ngamin tay napintas apalayaw. Ang mga nudi namanin isubli tay jay. Katbay anyo ano dinan isubli? At dapay mo tay may sa apalami. Duati palami nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam ijay asawam. Tasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ama pagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw-awatin nyo latan nanang. Gagangay siguro ti lumakayan. Ay na, ubing kayo pa'y laide. Talaga akas jayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, dinan isuble. Tagikwaan nan ti buludan na. Isu nga ibagam ijay asawam tibilin ko, anak ko. Apay, ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu ide tatang. Diya anak yung asawak tinang bulod kanya yo. Planggana nga. Kat no nabayagan ngayon sublik dayjay. Awan to pa insub-subliw. Dahil tang amin ti madya kanya yung agbulod kayo, ngamahan yung mo nga isubli. Han nga gaputan na sing padyanak yung kat bulbulodan yung mataminan nga mabulod kanya na. Imot kakit di manugang Sana kas ija asawa ni Lina. Naparabaw kan nasingpait. Adula amin datang ay bagbagayo. No kaya yung out-utuan jay barbaro nga manugang yo, haan kanyak. May alis yu ayat alipuspos ko. Haan nga pulos. Suapang kakit di manugang. Napaklan ka lang arudan nga imaut. Awan pa'y respitaw. Kasano ko mga respetuan ti kasta nga ugali yung ay.
Awan matgamin babae niyo. Agbubulod kayo nga katugangan. Nakatumpong ka iti katapat mo Nagbastaw ti panagsasaw na di manugang mau. Sinaan la ko mga aminin nilan daw nga anak ta. Kasano asinaan na, kat lab na di asawa na. Kan adamot ngamin punto ni Perla a manugang ta. Agpay sumot ngamin, ano adda buludam, di mo amo ngay sublay. Adaya, awan binulbulod ko kadakwada. Agkabaw sa ngamin na di Perla. Ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana da. Ay, nalaeng agpabasol na di babae. Agpailiak, Lina, anak kao. Agpawit ka. Ayun man tatang, tani, adar aramidak. Kani awan masidan, agpawitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, igmon ti paggatang kao tama panakaon. Idagas kaon to'y impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manok. Ha? Sige. Agyaman kami, tatang. Nay, nagpintas mo't ta sandumon, Pridaw. Naggatangam dita. Ay, ginatang ko na ito, dinapan kami di bagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Duwati kastoy ko. Kaya tiyo aya. Oray buludak abaraok. Isublik tumat laang. Itad kon ka na kayo na dyan, tatang. Mabit lang tayo nakalaan. Ay, umunag kayo pa ya. Apay a karnet manok ti ginatang na. Kat karnet baka mat di impagatang kulakay. Ha? Kasta aya. Ang mga nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Ang mga na isukat na ti ginatang na. Nay, kat husto mo't jay ginatang kaw, anak kaw. 2 kilo a karnet manok. Ala, karnet baka ti impagatang ko tatang. Saan a manok? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manok, di impagatang mau. Di nakman alilawan. Ala, naglawag mo't di imbagak a karnet baka tatang. Basta manok. Manok, Lina. Imposible yan natuloy nga kat sa anak mo't atulang. Kat, tay sukli nga rod ni Lina ngay. Itad mo na. Na, kasano nga nasukli na kat eksakto di inted na akwarta. Inabunwak pa'y nga rod ti 20 pesos ta kurang. Sobra di inted ko tatang. Apay ay nga ipilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga ma'am. Di ka agungat Ibagbagalaang mo ni Nagalas Lina. ti ugali yung agina. Pagbalinendak pa'y nakusait. Saan ko nga ugali ti kasta? Nangalaam dita sandom. Napintasan niya ba kahit? Barbaron samag. Wine, ta na minsan lakan nung inusar ni Prido ang manugang ta. Dinawat ka kat inted na mo't adagos kanyak. Anya, ay nasaan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyo. Nagpintas ti sandok na Sa nga ribo ka no ti presyo na dahito ta dinamag ka. Kukak ka no dahito yan bakit. Di ka laagbain. Apal mo na dahita. Tadi mo may turid ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka. Anyat maganap mo nga yung agbain-bain. Apay, pada kang awan babain na. Napuskol tarupam. Umapal ka laay. Tadi mo nga min madawatan di may sa manugang mao. Iswapa nga manugang mao. Oray awan usarag. Basta sa anak nga agdadawat, akasken ka. Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit ka ni tatang nukas di nga mapan ijay ili abirat. Sa uran na kayo day jay. Kusit da nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpawitak iti bangos. Ta ipilit na ngamin nga agpawitak kano. Ta di magas ijay balay. Iso nga nagpawitak iti 2 nga kilo nga bangos. Nga medisimang pat
Nalas nga tilapia ti ginatang na. Jepe mat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na pa'y mat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhaan mat. Anya? Iso nga manipod idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan. Wanda dya nga katugangan ta. Kusit na dya. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na, abirat. Abangan no pasit lati panaglakay ng tikas jay. Ay, Han! Tamanipod idi, Han pa'y nga lakay kat kasjayan te ugali na. Han yung gamin nga kanunungan te kasjay nga aramid na taagruam. Pampanunuyan yung matgamin. Nasingpot kayo unay. Ha? Ay, hawa na, agruam day jay. Alis-alis na talipuspus yung ano kasta. Iso nga tubngaran, wano kontraan nyo ti kasjay nga aramidan na. Maditi kasjay, abirat. Frida baraw, di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masadutak arumwarta nagpudot. Mabali na buluday. Inak ko mamakimitay iti senyor. Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay katwa na. Alaan nyo latan tatang. Uray tajak pa'y matusaran. Pausta ba kay? Umay kalumugan na tama pantan makimitay. Ay, manjak, mabutungak. San kamot nga expert nga motor, hinton ko na disgrasya ta. Lagla ka. Sanaya kaon agmotor. Basta kumput ka kaday. Umunakan, ta sumarunoak, ag tricycle laklaangon. Baka mo ka. Paggastusan matiyamaw. Iso nga raw na binulod ko to'y motor ni Frida tapno libre ti pamasahit Basta ag tricycle lak, mabutungak nga agangkas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige, mapanak nga rodan. Ha! Karyo! Just kimot na ti motor. Ay, anyat aramidem aya. Indong parmumutin di tapadir ta motorsiklo. Awan samat prino na. Timayab metang. Alay ka. Ala ka, nadadaulan ti sango ti motor. Alay ka, tulungan na. Bakit? Ikatam din ay pandag kanya ka motor darasam. Mabiit laang tamangayabak iti kaduak, tanadagsan ti motor. Kumusta ni Tatang Lina? Nasaya at matan lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak ano expert ni Tatang agmotor? Saan mo't gayam? Unay mat ngaminan ni tatang. Kasanungay. Pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saanan ta kaasidamay? Siyaklatan ti manggastos iti dayjay. Mababainak kan lakay. Paspasensya am lakuman jay amak am. Wen, danag mon aya. Bayam tabagbaga akto ni tatang. Tapno saan at tila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka, di mon pabuludan. Mabainak mo't ngarod ka ni Tatang, bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo, pangaasi. Intay makiriyon yun ijay lugar da kabagis tama nung karyaw. Kaano aya teriyon yawn? Into no may alawas. Ag-commute tayo at awa mo lugan tayo. Ay, masadutak amapan nag-commute tayo. At ako mausaran tayo alugan Tauray siyak tiyag manehaw. Kawa mo nga rudlugan tayo. No kaya mabulodem tayo lugan ti manugang mo ni Pridaw. Ay, wag. Nasingput na dyan manugang kaw. Sigurado apabuludan nak na dyan. Sumurot kayo ang makiriyan yun kada tatang, nanang? Saan? Masadutak. Nagsuswapang metla dagijay kakabagyan ni tatang yo. Ala ni nanang. Katagpay sumot. Gaputa nagbabak nang da. Kunametlan no asino dan anag nga nga to at tao. Nagbaba ti pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y kat kasasao ti tao Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mat akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat. Saan mat ti saan? Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masadutak.
Pasensya kayong tatang. Ure kayat kayo pabuludan ngam saan mo't akayat nili nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels tatang. Sa nabala ita ininayadag kag maneho baraok. Uray inayadan nyo, tatang. Talaga asaan mi nga ipabulod. Apay nga, yakas na kayo matay. Saan kayo madasigod nga imount? Tatang, saan amabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laeng, di lisensyayo. No di yo kayat nga ipabulaw, saan laang? Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw ti mabulod dita. Ala ni tatang. Di kay kumamasasair, tatang. Nan, pabuludan lakman nga raw diti pantalaon. Kamisita kin sapatos mo, pridaw. Tay napintas Ala ni tatang. O sige, tatang. Pabuludan kayo. Abangam aparay. San kwa lugan dayta? Lugan tay sa nga ilimay. Asinaw asa nga iliyaw, paray. Tay gayim ti anak ko, paray. Taga Manilan sa kanunay jay. At nangamin na pananda. Iso nga awan da dito'y balay. Talo aldaw da iti napananda. Kaya't nangatang ay pabulawd. Ay, jak ibagbaga aparay. Basta abangam latan iti oras ang aribulaag. Agpaisaw, paray? Wen, paray. Basta di mo ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay, wud paray, promise. Nagwapo pa'y mo na talugan. Nagporma. Ay, wun Oray saan ka agwapo no imanehom na ita. Gumwapo ka. Ay, alaman nga rin paray. Buludak inton bigat. Basta'y sublimadagus Tapno saan da amaamuan ngayong pabulod ko tilukan. Ay, wud paray. Isublik ba't lang ti malim na. Ang, ada aya lisensyam para iti 4 wheels. Ay, kada Dua pa iti pakitakin ka lisensyak no kayat mau. Tay daan kun tay baraw paray. Hello, Karyo. Ayan yun. Tapos na ba kahit natiliwak? Apay. Sigun ka na iti pulis. Karnap ka na tay binulod ko alugan. Anya? Kanay, pagpabasulan dakmet tayo nakarnaparak ka na. Kan pangmotor lang tayo lisensyak. Anya? Ay nahadaytan ti bagbagakken ka. Ay, tulungan lang bakit. Umay ka dito presentaw, itamit laang. Ikuyog mo da para iskaw. Kantay gayim ti anak ng akin lugan itim pabulod na. Ay nagararamid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay, Mare. Sapay awanan di gayim ti anak ko. Nagpukawan. Anya? Kat kasano nga rudan? Si kangarod ati kuyugak amapan iti ayan ni Karyo, paray. Ay, awan amok dita. San ko matalugan na jay? Una, ngam si katinang ipabulod kin ni Karyo, paray. Pinaabangam pa'y ngarod iti sangaribo kano kuna nila kay ko. Ay, pasensya, Mare. Jak sumurat. Saan ko matalugan na jay? Jayakin lugan ati ikuyog mau. Ang jakmet nga ron ammo ti ayanan. Uray ti anak ko, di na ammo ti ayanan, tadi na kano makuntak. Anya, ay nahamang ipasubo mo't dayjay agayam ti anak mo, pare. Basol mo't lang ni Karyo Pinilit nakmet ngamin. Kat imbagak lang aruda na saan ko alugan na jay. Ang impilit na mo't latang na binulod. Tulungan na anak ka. Anya nga tiaramitak. Mabalod akong butay. Di kay madanagan. Taas asikasuwanan ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayo. Kat kapilitan ang mangala tayo Takasapulan tayo kat nga ron. Ya kaya ti mabalod anak ka. Iso at tulungan dak ko ba? Mare,
O na napinta sa damag nga umay ko ibaga. Ha? Anya day ta pare. Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Ket natiliwag ti pudno akarnaper. Ay na, agyamanak. Naimbag lakit din. Ay, agyaman nak. Kunak no mabalod akaw ni ti agnanayaw. Pag nakmam day ta napasamaken ka karyo. Day ta kinalaing mo nga agbulod tinangirubukon ka. Wan nga ron ba kay? Ay, babawi ka ng bulod iti dayayan. Mangilawlawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti day ta napasamaken ka. Kilatisag taon ti buludag. Masapula siguradwa ka na imbag no legit lang. Kilatisen nga. Adda pa'y la planom nga agbulod iti kumkumpurmay, ah. Ha? Di ka pa'y la nadidigra. Ala ba kahit saan ay? Diya ako nagbulaw iti urayan niya. Promise. Rumbang lang. Tano di ka agnakam, makaamukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulom. Uwin ba kahit saan na pulaos? Agkari ka, karyo, ah. E karim, adi kan agbulod iti uray anya. Uray kabasitan abanag, dimon buludan, nga ultimo dagom, wano lanlan sa dita, di kan bumulod, nawatam. Ha? Uwin ba kahit promise? Kunak no sinsina na kariting kari nila kay kong tinakdaran na mat nagiti karina. Sa bagay nariknak, anapabot nga niti husto ti asawak, tasaan mo na nagbulod iti urayan niya. Alakastan ti gayem mo, pausta. Alagagayem ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Dakkel mananayaman kada kayo amin. God bless, iti tonggal maysa.